Yesu nashimwe cyane bene data nshuti z'umusaraba ndabashuje mwese amahoro y'Imana bane namwe ndabazaniye ijambo ry'Imana ijambo riri muri Yeremiya igice 51 ku murongo wa 45 ndakuzana ijambo bivuga ngo nuhunge uve i Babuloni, hunga uve hagati muriho, hunga hagiye kumererwa nabi. Uburi n'ugutwi niyumva icyo umwuka abwira itorero, uburi n'ugutwi niyumva icyo umwuka abwira itorero, hunga uve hagati muriho. Tugiye gusenga Imana. Data mu izina ryawe Yesu Kristo, ndagushimiye kubw'imbabazi zawe, ndagushimiye kubw'ubuntu bwawe. Ndasenge bano bene data bagiye kumviza ubutumwa bwiza, ndakwinginze ubahe gusobanukirwa mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Ndakwinginze ubahe guhinduka rwose mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Abatakuzi nibakumenye mwami, ahugera hose haleluya hari umwijima jaba umuco mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Data twese mu ijuru, ndakwinginze uhindure buno bwoko bwawe. Urakoze Yesu Kristo, ni mwiza rya Yesu Kristo umunyanazareti. Amen. Dusome ijambo ry'Imana. Yemwe bantu banje nimuve hagati muriho, mwikize mwese uburake bwanjye bw'inkazi je uhoraho. Subiremo. Yemwe bantu banje nimuve hagati muriho, mwikize mwese uburake bwanjye bw'inkazi je uhoraho. Yesu Kristo natugiye neza bene data. Iri ni ijambo ry'Imana ririmo iraburira umuntu wese ahari, umuntu wese yisha amatwi, umuntu wese azikari i Babuloni, umuntu wese azikari mu byaha, uwo ngo arimo araburirwa. Nimuve hagati muriho, muve hagati i Babuloni, nimuhunge kubera ko i Babuloni agiye komvomvogwa. Urashobora kuba umuririmbyi ariko ukiri i Babuloni, urashobora kuvuga ubutumwa ariko ukiri i Babuloni. Mwene data aho hantu uri hagiye komvomvogwa, yamara nuhunge uve i Babuloni. Hunga, uhunga uburakari bw'Imana, hunga Imana hafitiye umujinya. Nimuhunge. Murabasambanyi mukiba, mukicira abantu mu mitima yanyu, mukambara ubusa, maze mukaguma vuga ubutumwa bwiza, mukabindyarya, mukaguma mukora umurimo w'Imana, mukadiakona. Bene data reka ndababwire, Imana ibafitiye umujinya. Ibyo muri ko murakora Imana irabireba, ngibyo murabikora nayo igaceceka, mukibaza yuko muhwanye. Ngizabibahanira byose bishira imbere y'amaso yanyu uko bikurikirana. Bene data muri ko muranyumviriza, umwami Yesu araje. Haleluya. Umwami Yesu araje, aje guhemba no guhana. Mwene data, ijambo rimbwira ngo ikunda abayikunda, ngo nkunda bankunda, ngo kandi abanshakana umwete, ngo kandi abandonderana umwete, kandi abandondera ubudahumeka, abo ngabo bazabona Imana. Mwene data, ntabwo uri kwarondera Imana ubudahumeka, urica urarambije. Reka ndakubwire, uko byari biri mu gihe ca Nowa, ni nako bizaba mu gihe c'umwana w'umuntu. Iyi minsi turimwe ni minsi ya nyuma, ariko mwebwe muri ko muradamarara. Iyi minsi turimwe ni minsi ya nyuma, tugeze mu gihe cy'iherezo, ariko mwebwe mwarambije. Mwebwe murarya, mukanywa, mukanezerwa, n'ibitaribwa byose mukarya, ibitanyobwa byose mukanywa, namwe mukicara. Reka ndababwire, bararya, baranywa, bararongora, ariko umwuzure warabarimbuye. Bene data, ufite ugutwi wari ukwiye kumva ikimana irimwe iravugana nawe inyuze mw'iri jambo. Nimuhunge muve hagati muriho, nimuhunge. Abantu bose banze kumva bararimbutse. I Sodomu na Gomora hari ibyaha bitandukanye bikabije, maze Imana iraharimbura. Ibyaha biri mu isi birateye ishishi n'iseseme n'ibiki byose. Imana yo mu ijuru ntabwo izaguma ibihanganiye. Ubutinganyi bwabaye bwinshi mu isi, ibihugu birimo birasinyira ubutinganyi. Mu minsi mike, mu gihe gito, abatinganyi bazaza bibera mu rushengero baza gusenga.
bene data nimuhunge muve i Babuloni, wewe ucyambara ubusa hunga uve i Babuloni, Imana igiye kuhatwika, umwami Yesu araje. Iyo umuntu akiri muzima aguma yirira yinywera, ariko akibagira ko umwanya n'umwanya yapfa. Reka ndakubwire mwene data, wewe ukiri muzima wari ukwiye kwihana, niwamara gupfa ntabwo uzaba ukihana ngo bishoboke. Umwami Yesu niyaza ntabwo uzihana ngo bishoboke. Buri muntu afite amatwi abiri, yari akwiye kumva maze kumvira ijambo ry'Imana, agafata ijambo ry'Imana akarishira mu mutima we, agacanisha no mu bitekerezo, akarigenderamwo, agakora ibyo ijambo rimubwiye. Yamara mwebwe mwirirwa mwumviriza ubutumwa bwiza, mwirirwa mwumviriza ubutumwa bwiza, ariko guhinduka byaranze. Ndababwiza ukuri, uwumvishije byinshi azakubitwa nyinshi. Nimwihane. Ijambo ry'Imana rimbwira ngo ndaza vuba nzanye ingero, kugira ngo ngere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Mwene data, nawe yumvira impembo uzahembwa uko zizaba zimeze. Wewe ukiba ukijyarushwa, niwe yumvira impembo zawe uko zizaba zimeze. Mwene data, nta cyaha kiba gito imbere y'Imana. Ibyaha ni ibyaha, ububesha, umujura n'umusambanyi bose ni mu kiyaga caka umuriro, nigo rupfu rwa kabiri. Mwene data uranyumviriza, waraburiwe kera wanga kumva, waraburiwe kenshi wanga kumva. Ubwo muvuga ngo nzihane ejo, yamara ejo ntago arahawe. Nimwihane kubera ko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Mwene data uracaburirwa, Imana ntakwitagize, iguma ikuburira ntubiracakuburira, ariko warayisuzuguye wanze kumva. Yamara intumva zose nzizarimbuka. Nimwihane. Abantu ntago munezezwa nuko Imana yabaremye, muriko murayikosora. Mwarisize amavuta tukuza, umengo n'umuneke, ariko reka ndakubwira amavuta wisiga wewe ngagutukuze. Iherezo ry'ayo mavuta, iherezo ry'ibyo bintu uzaribona. Imana izabakubitiye inkoni kw'iyo mibiri yanyu, muzasanga muri ubudomagure gusa bw'umukarakara, kuko nibyo muriko murakenera. Nimwihane kubera ko Imana yo mu ijuru irimwe yashaka ko mu biti ibyo bintu maze muyikurikire. Mwene data, nimuhunge muve hagati i Babuloni, nimuhunge. Reba ku mitwe yanyu ukuntu musa, reba ku nzara zanyu ukuntu musa. Bene data, muriko murikinisha, muriko murisambanya. Bene data, muriko murakora ibyaha bitandukanye. Muririmba mwisambanya, muririmba murabasambanyi, muririmba mwambara amapiridanse, mugenda mu mashenge mufite za piridanse mu bubegi bwanyu. Bene data, muvuga ubutumwa imwambaye ikintu zenye cya family planning. Reka ndababwira ibyo byose ni ibintu bitanezereza Imana. Ibigirwamana mwarabijanye mu rushengero, niyo mwabishize. Ariko reka ndababwire ngo uburakari bw'Imana bubariko, uburakari bw'Imana bubariko. Imana izabatwika banza kwihana, Imana izatwika banza kwihana. Nimwihane bicitwa uyu munsi. Imana irimwe irababurira, Imana irimwe iraburira uno mugabo arimwe arumviriza, Imana imwe iraburira uyu mugore arimwe arumviriza, Imana imwe iraburira uyu mukobwa arimwe aranyumviriza, Imana imwe iraburira uyu musore arimwe aranyumviriza. Nimwihane. Ibyaha muriko murakora byageze ku Mana, ibyaha muriko murakora byanuka Imana. Ikindi Imana irimwe irashaka, umuntu ngo ari we wese akiri mu byaha ko yakwihana akava mu byaha. Naho ubundi iherezo ryawe ni ribi, naho ubundi uragowe. Ntuzavuga ngo pasiteri yaranyoheje, ntuzavuga ngo umugabo yaranyoheje, ntuzavuga ngo umugore yaranyoheje, ntuzavuga ngo mwene wacu yaranyoheje. Nimwihane. Buri muntu azasamba ku ruhande rwe, buri muntu azabazwa ku mutwe we. Mwene data, shaka Imana bicitwa uyu munsi, nimuyishake bicitwa uyu munsi, nimuyishake bicitwa uyu munsi. Imana yo mu ijuru irimwe iraguhamagaye wa mukobwa we,
we watendetse abasore, wewe watendetse abasore, wa musore watendetse abakobwa, Imana imwira guhamagara, mugenda mwambaye ubusa, za karese zarabarembeje, mwaranze kubihagarika, muririmba mukora za karese, mudiakona mukora za karese, iminwa barayikuruye, amabere barayonse. Bene data ibyo muri ko murakora, Imana ntibyemera, nimugaruke muvi Babuloni. Ni Babuloni ni habi, Imana ishaka ko muyigarukaho, mwarayitaye, nta rukundo mukifitiye, ntago muyikunda, ariko muguma mwatura ngo murakunda Imana. Ukunda Imana ntameze uko, ukunda Imana ntasambana, ukunda Imana ntiyihindagura, ukunda Imana ntagakosora. Imana nimwihane muvi Babuloni, n'Imana yo mu ijuru iri mwirabahamagara ngo mwihane by'ukuri. Bene data, nimwiyumvire ibihembo muzahembwa, ngo Yesu Kristo azahemba buri muntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze, buri muntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Mwene data, ca wiyumvira ubwawe ni igihembo kiwe uzahembwa. Mwene data, uri mu bujura ni wiyumvire. Bene data, nta munyabyaha azigira aja mu bwami bw'Imana. Mwari mukwiye kwihana. Abakobwa n'abagore barimo barambara amapataro, bakabanika amabuno kabisa, bakambara ubujipo butoya, bakambara ubukabutura, bagafata amatako yabo bakayashyira hanze, bakayikwera bakaja no mu rushengero, kandi bakabareka bakinjira mu rushengero ameze uko, nta no kubahanura. Bene data, ubugingo bwawe burimwo burarimbuka, nimwihane muve mu byaha. Uko kwambara ubusa kurimwo kurakurura benshi, kurimwo kuratuma abantu bisambanya, kurimwo kuratuma abantu basambana mu bitekerezo. Bene data, nimwihane bicitwa uyu munsi. Ayo mabuno yanyu muri ko muragaragaza arimwo abantu bari mwatuma abantu bashuha. Bene data, muzarimbuka nimwanga kwihana. Imana nta mbabazi zakugirira mu gihe uzavuye mw'uyu mubiri utihanye. Imana nta mbabazi zakugirira mu gihe uzawanza kwihana. Nta mbabazi zakugirira. Imbabazi ni z'ubu ngubu ukiri muzima, ariko niwamara kuva mu mubiri bizabirangiye. Uzagenda gusarura ibyo uzawakoreye ukiri muzima. Buri muntu afite ubwenge, buri muntu afite n'amatwi. Yarakwiye kuva mu byaha bigishoboka, yarakwiye gushaka Imana bigishoboka. Niwamara gupfa uzarutwa n'isazi nzima. Nukwiye kwihana by'ukuri, iyo Mana ukayishaka ukiri muzima. Naho ubundi niwamara gupfa bizabirangiye. Ntuzavuga ngo ndasaba imbabazi Yesu, reka da. Izo mbabazi zigirirwa abakiri bazima. Ayo maraso ya Yesu Kristo ababarira abakiri bazima, ariko umaze gupfa biba byarangiye. Yesu Kristo niyaza, ntuzamukomera amashi, ntuzamupfukamira ngo mbabarira, bizabyarangiye. Ijambo ry'Imana ntabwo uzaba rikivugwa, Umwuka Wera azaba yagiye. Mwene data, uri mu biki? Uri mu biki? Nibiki bikurangaje? Ni kubera ko ukunda iby'isi gusumbya ubugingo bwawe. Ubugingo bwawe burimwo burarimbuka, nawe ugakunda iby'isi. Abandi mukirwa muri family planning ngo mushaka kurokora umubiri wanyu. Uwo mubiri urimwo urawurokora, ubugingo bugapfa. Yamana ntabwo urimwo urakurokora uwo mubiri wawe. N'ejo uzasanga wabyimbye ngo wabyibushe. Ejo dusange wananutse, ejo dusange wagwaye ibiherehere, ejo dusange wagwaye umutwe, ejo ndisanga uri mu maraso adashira kubera bya family planning. Bene data, abandi musage mwagwaye za kanseri zo mu bitereko, ibibyimba byo munda kubera ibyo bya family planning. Ndabwiza kuri inkoni y'Imana izabageraho. Mufite amatwi abiri kandi mwaranze kumva. Inkoni y'Imana izabageraho, inkoni y'Imana izabakubitagura. Mwari mukwiye guhunga ntimupfe. Bene data, nimuhunge ntimupfe. Imana yo mu ijuru ntinezerewe umuntu ari we wese atari mwarumviriza ijambo ry'Imana ryumvire. Mufite amatwi abiri ariko ntimwumva, mufite amatwi abiri ariko ntago mushaka kuyakoresha.
mwirirwa mwumviza indirimbo hari hose mugiye indirimbo mu magurupe atandukanye ijambo ry'Imana, ariko n'ubu guhinduka mwaranze guhinduka. Ariko none reka ndakubwire ngo inkoni y'Imana, uburakari bw'Imana buri ku mutwe wawe wanze kwihana. Nimwihane bicitwa uyu munsi, nimuve hagati, nimuve hagati muriho, kubera ko hagiye komvomvogwa. Umwami Yesu nabagiye neza. Dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye ku bw'aya magambo, ndakwinginze uyaherekeze kugira ngo agirire akamaro bano bantu. Ni mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti, amen.